Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. High level political party. Lalu mengenai political party, lalu political wing, hak per election nilami syakmat, penram yang pigo pak person. Siapa? Kami tujuas pada bahasa clear warji, habaki akhonik election kilat na kalian joko party. Hari ini kita bersuasi kalau bahnen presiden joko party HSPDP, babli usale insal kon rasangma, syaikan tapam ki abantai, hari ukon rasangma umpa berpilih tergigit. Laraya presiden joko party, kami kini ki jongkon rasangma kila insal, kata kini ki arbut benda, kibut banlai berjasok, penklaim raja lalu jong presiden. Nila apa bersini aku kini? Laksana mengaku menaik semut. Kini ki arwah pada ke parti, nama habaki job nak ke parti HSPDP, semua bagi kerjaan ya ke NPP, kira kampan ya ke city lah ke konsen nak ke parti, lara kini ke konsen nak ke parti, kembali lagi ke parti HSPDP, galadap padwen ya ke city buat kerjaan ke NPP, lara kini kerjaan jubor, ngidor kamar baiki bagi resign dan baik kita. Namarkan ke anti defection law kade batrai kami kini ke agot shua bakin fami ke sarkar kide ban risan shua bat lara ke larisan ngan punya khondang kata kene ke sinwa nak lian jo pai ba shua bagan pentok nakwan kerpar bi ke parori nilai syami kerai benda berstap antai pro mulai politik bana kalian jongi kisan balang ke pedala hagri ke kenhon ngan persangkar bala lalu ke bala bagi ngilesan dharna yang jokiru ngilesan bet pilucarnya ngilesan dharna yang bawa karias hanya membahas kelar wajri kino kersan juba seklar bertarasan banapa motion road kide ban light persuto yang bahaya yang kejoki lagi persuto imat kalau pali jogi kesang balang ban penira ke bawah